Ner malakan yam kana diala konti lenka roine gwaseme ka Nuer TV. Biya kamal. Ban rointin konalat karodian bana kaling, ka rointi ban roicha ka kwitin konalat karodian rai wich ka South Sudan. Kan kono ni ambana ja ngachan o rai wich ka South Sudan ngode telemal. Na chushka gwan me telekwan telepite go te jwate katen kanang na rodian. Ngay konti dialten konti lat karodian rai wich ka South Sudan bana jome ban ja linkel ka do badano de kon linkaja. Gorno jen bi Nuer TV channel bi jen wakane ko kiɛn ka gore jen wo ba jen deri subscribe deri support bi arwande ti bi akaling gwasmani an wala e chanka dish ka pai baro ron kina dangro wi jen dangro di cha bana jome ban jen wakel mi jiram jedit gore jen o jen deri na me deri jen wakane ko kiɛn channel roy gwasame ke promise me shalat bolmel jen bana wakel gwasmani and jogo kona linga be kedeni la SSPDF South Sudan People Defense Force ka chojiran chuj keke ka gwate dan ish bol mel me ish kwarche jekte ke promise ni tichalat you te shala da bol mel iba kam de ni shikapak gwate dan shala dan go der yo der kangun chikona ngaj me dan e roje niam nat la chaka na jogo no ka shanka jandang rawido diok hang jandang rawido ngwan kapai diok ko jen we kwerke ne kapai raw cho promise yo lade no be yuro to ba kam civil servant she ne dial che ko promise chet ke de ni police ni ne te kontila ngech doctory ne dial tilere wi ke South Sudan te jogo no ba yen dial jako biya kap ko yo ana me mi lad ne ko gwase dan enteme de ni dagman ken kaka dagman kiɛn ka telione ko salar tele salar mebe so tele option deno dong be man bukorian bar la gwal kiɛn dakan tama shalar no shi de ni shi ka ngwan ka liep yone yo te shibe yo shi kanon no de kan kalip yo te shalar bol mel ne ka paira we dan do non tama shu man tam right kona tele yo te shin ben chakana lo tele yo te chakam ne dial content rewi ka South Sudan alo cha pak tel yod bangun jogo kon lingwasa me ta danan chalat ka dobe dan e shibol mel charoro promise ka jan wo be yoba kangun ko te dial te kon te chalat no wala no ba be yoba kam de ni ke be South Sudan ba jago ba kap ka yo chika kai ni kan dial gwasa mene ka jo mi chalat netin kon til la lere la kala chala do ne gwase dane jegbol mel me jega kwara she SSPDF South Sudan People Defense Force shega jogono biya yukun biya ka jek ka jomo chalat gwase me patient is wearing thin among members of the South Sudan People Defense Forces who remain desperate and struggling to sustain their families due to salary delay despite a public commitment by Vice President and Chairperson for the Economic Cluster Benjamin Bolmer in February to clear outstanding salary arrear and execute payment for civil servant and organize it force on the 24th date of every month. Ka jodan chalado be yoba ka yorpin chakan tama chi yoro to chicken be ngai ka jeno an South Sudan la you can jekan ka oil revenue jekan you can ka kaliet bar tam chakan ko chi yoro to shaga chicken chupkanetin konti civilian ko chawon ka dobe rane chabe jege cha jege no point and bolmel la you dial te konte promise no ba kam de ni shaga ba kam netin konti la de ni Uganda gwan mishala ne go dong la de kel ke Uganda ka shenkel ka ro dong be boot ka ko dollar ke kudang ro dollar and based on the report dane shangune Kenya bi de bol mel dar yu dar ke top me ci pay dok me ci ben ka chang ndang ro dong wan chang ndang ro dok chang ndang ro dong wan ka pay dok ka jaron kin ndang ro jandang ro de me se kan tel mi ci ben men promise e dane chalat anyo ko kor gwa de ci ba she promise no wan che bulat but nothing happened me she tagane to wan she la no big dwel gorka bi kan ka ga special ne to kontila ngi ki teacher stay ga warga e kana gwar kuma kirmiya di no ka jen chang yandang ro ngwan ke chang yandang ro dok de ka dul gode kan ga gak ne ka point de wejane ko kani limne yo ka tele yo tebe so chu kan kuma jogo no ba dul gor ba ka gak ko te yo de kap ka
no jan do be dan ci kan la ke je especially the content ka Bargazal state no ci kala no badul gorka ba ka dil gak ko se kan tele yuti te be okay but also Sudan economic woes deepen and liquidity crushed the South Sudanese spawn. The executive arm of the government has struggled to stay true to its commitment as government employees, particularly members of the organized force, voices their frustration over the persistent delay of salaries. Garang de Ngora surgeon who live in northern Bargazal state say that they have lost hope and have become too desperate as life get harder. Would shala Garang de Ngora jen would janga no ka do machati ke je ka ta dan teken ke je ko ke de ni SSPDF. Jela no teme chine ngwang ko cha kan chine tel ngat ke kuma ko kon de ni tel yu to jeng nei ka. No deng jo michala che la do ne deng say he used to get pay over 60,000 SSP every month. Deng said a general Europe ke 60,000 South Sudanese pound la ka je ka korpat compared to a recruit who is pay about 30,000 SSP every month. A general la Europe ke kin jen bakala ka jo cabinet and contemplate will 10 pai we desha na brand ba Europe ke kin ndang dok South Sudan pound every month. A jani na me antama mishi yuchi kana shikan be shabaj mat kana shi take da shabaj so tine kumen go they can you they can release but chicken you chicken release ala kum kiro yadi no ka yo mi kan lat gwasam kan antama en which no ala taye gwaye dane shalat ke je bada chi jan dobe dane go Dr. John Garang jen go daru ka je en which South Sudan ko antama ci country cha gor jeno bete kor eno bete kerik ka cha gor no be malbe ben so mugi kona me lat janga me wene ka kirma yadi boko control ka ri te ka kirma yadi ano bana chuye which ka South Sudan e kir keno bana gobo e kir ko jaram dana te ka power antama you know ko ne diala kontila civilian ke je which ci ka tel power anyok they lost hope ka jan kir bani ko ji kir kan chata dan de gujno de ne dal de ka par ka je ki de ka yo je ka je no share ale ka shuina woni kan ite ko na de intin content ku ko le water kam ni ken so de ni South Sudan tang cha ga jagano ya nakane ti la kana wa ko la kana gujno baran ba je mo ka yo so yo la kana joy gwada danan wa nat wa connecting ske gwada danan to ko tin gwada danan la ko la kana gujno ba bi yo bu joytan so ba yo ba ga tup ba ga kamnetin kontin chala da mo cha jola janta danen teke je antama re which ka South Sudan sho ba je mo ke yo bang no shebe mun tok chikan yo chikan ga to bang ka jo ran chalat gwas me wudo shal ka me deng jene lar dan la den tama jene la job ne jen no jene jen madala da jen she business but go jeno ko de ku survive ko che kan tell you to jaga but I want my salary to come monthly okay jana de ne work and de mo yo she ka god ka de ka take yo de kan business de kan kala but now my family is suffering ka kuja mo bayi de la ne business to da chala da ne ka jano de so to ti ka de lar ko ren tama shunya ideal so man biya nga shi kan war ko den shujo shu kan mani ne tin kontila tila jang ka nga jako bu shuje kirmi yadi so jan do budana lede so titi akena kono lat ko rudi na tamano ken ne ko la dini pon jan panken murai kone sike chuch ka chonmu kenenen la bab yo bu ben tele yo so jang ko je milel kenmo jakene ken bako bu ke chuch so no mene jen dana le roda ka gore jen wore nya yakel en ban yo je ka le rodien biata ka mal bye bye